Karom pinada birta long penili thare sarnong klaranse non birtang ton pen arjitha. Manja Kettle from IBL long Manja Press Club atun pen patir piponsi ketengsi angdeng Manja Press Club executive meeting kepadopona birta kat news sam long birta nangle. Manja aha warang kang birta kapacita kasa ke claim rapeda pherang kia tom chingrum pet pen phai kuni ni phai crescer ke barni Manja Press Club amhang pathek bonte tapi ke cheng siang deng Manja Press Club executive meeting Manja Kettle from IBL long executive meeting pada ponsi Manja Press Club kapaceri jia pan Dilip Hansi apan meipu Mongor sing dia pan tong tunbang sarlong ki Hansi lapen Indrujit Teron atma pan dun meipu Joy Singh Singnar lapen Amriti mung atma pan rapong tunbang Sontit Tiswa pan pacetang tunbang Deborah Kathara pan kapatra tunbang Junation Rompia pan Chom E tunbang Elvin Timong lapen Probinson Kuatma pan dihin tunbang Momita Singnar pia pan dihin rimbang Bida Singh Timong lapen Abiri Kropia tuma pan Saihem tunbang lapen Bang Puar Purajes Hansi atma pan Chedong Sar pen Arpu kachepek pona berta retenlo Tante pini nile tung nata Manja Kettle from IBL Keceng si Manja Press Club executive amai padu polo nile tung la Manja Press Club amai dapat hek pon lake November ciklo 19 ni samai dapat hek polo amai dapat hek dan pini keceng si la Manja hawa correspondent macam kapre news channel to an pen chingrum peten ning si ke dorab ji la pen jakong orang kacarjap thibji la pen budi serik kacipacoy pen rada farman karjap pen ilitum rada joine rada farman sai ke claim ponje phamile tum chingrum si pini latak nilitum me padupon ilo asi pini me padupon la ke chingsi lo asi nilihin la si pachin pon etono kerong paper piglo pen pini labang so platform ben la karbang long adaan itu la manja hoi pen pachini pon mana pacetak pon landung gelalo jen itu kedam tang 19 Friday ani itu noda Manja Press Club singnang pen itu chingwai chingjai si thola sorni pathik pon si sei pono ase dak pini manja hawar along ki klem ongedar pustame itu chingrum si labang so mang pathik pono so pen ape itu chingwai pono je executive padonang ji immediately pen joine president pen phasi pini padopono lasi lalo nitum ke damtang jitu niki ke claim pon kachira pon labangso isi platform tunai presibang lo ase non bang ke bang jilang pen bang itu mang isi platform dolo pose kado vestamel dak pensi dampo lapen labangso aklap pensi tu lain jipu pensi kamera pedana pepo busin ni Dipu thana ke parlo terona rong inglong arida mendu along phaikuni pliar ni ningkan proxy cap artasar buraphan helepen arpran karmut bange thomaphan phaikuni inquiry ni arni ingnang damsi kangsaji aphan kodari deng palitanglo Dipu thana ke parlo terona rong inglong arit amandu along phaikuni pliar ni ningkan proxy cap atar bura pura rong paraphan helepen arpran karmut bangki thomaphan ingnang ponlonglo Kachingnang bangi toma men laki lakhai si disama sarpo rong pia rong asor jinong tiso arta inkoratro lakhai si sarpo rong pia rong asor dipsing rong pi lapen serlong jonasor bison be arta inkora isi henlo Saru sar enga phan kapathia koi pen kene pahut kasalama hele bong nilong pon pusi keton kelang sai kamsai pu pen pachini মানুহ তিনজন ধৰি আনিছে কিয় এইটো Dipu PS case number 324/21 under section 30234 আৰু section 27 arms act regarding এই accused person আমি ধৰি আনিছে কোৰবা ধৰিছে কি কৰিছিলে তেখেতসকলে এন্ডৰ একচুয়ালি কাহিনীটো আমি ইমান নাজানো বিধৰ কথা কিন্তু এন্ডৰ মাজত কিবা এটা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিবা এটা দুশ্মন আছে বুলি কৈছে আমি ইনফৰমেশ্যন পাইছে তেওঁলোকে ঘৰত আহিছে বুলি ইমান দিন আমি কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছিলে তেওঁলোক আহিছে নেকি নাই বুলি আমি ঘৰত আহিছে বুলি আমি খবৰ পাইছে লগে লগে পাৰ্টি লৈ পেলাই আমি ৰাতি আমি ৰাওনা হৈ গ'ল তাৰপিছত খোজকাঢ়ি গৈ চাৰ্চ কৰি তাৰপিছত একজন পাইছে একজনৰ পৰা একজন খুদি একজনৰ পৰা আকৌ এজন এনেকুৱা কৰি তিনিজন আমি পাইছোঁ তেওঁলোকে নিজে কনফেছ কৰিছে একজন জিনং টিছো বুলি তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে মই মাৰিছে
তাত মই মাৰিছে বুলি কিন্তু হাথিয়াৰ কথাটো সি কোৱা নাছিলে ক'ত ৰাখিছে ক'ত নাৰাখিছে পিছত সি কৈ দিছে স্বীকাৰ কৰিছে আমুক জাগাত ৰাখিছে বুলি তেতিয়া কাক মাৰিছিলে জিনং টিছই জিনং টিছত 4 তাৰিখ নৱেম্বৰ 2021 ৰাতি একজন বুঢ়া মানুহ বুঢ়া ৰংফাৰ বুলি তেওঁ তেৰণ বস্তিৰ দিচামা ফৰেষ্টত জুম খেতিত কাম কৰি আছিলে সি আৰু খেতিত কাম কৰি আছিলে তাত গৈ পেলাই ৰাতি বন্দুক দি মাৰিছে কি বন্দুক স্যার এইটো পিছত আমি খবৰ পাইছে আমি তেওঁ নিজে কনফেছ কৰাৰ পিছত খাজা বন্দুক দি মাৰিছে বুলি কৈছে কেইজন আছিল তেওঁলোকৰ একেলগে সিহঁতৰ কমতে আমি 3জন আছে বুলি কৈছিলে 3জনটো গোটেই আমি যোৱাকালি ৰাতিৰ ভিতৰত আমি চব ধৰিলে কি উদ্দেশ্যত মাৰিছে কিবা কৈছে নেকি উদ্দেশ্যৰ কথাটো সি পাৰ্চনেল দুশ্মন আছে বুলি কৈছে কি পাৰ্চনেল দুশ্মন নাজানো কিন্তু আমি সাসপেক্ট আছে কিবা এটা এণ্টৰ মাজত সাসপিচিয়াছ ৰিলেটেডত কিবা মাৰিছে নেকি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে এতিয়া ছাৰ কেছ কৰিলে मतलब केस नंबर तो आसले दीपू PS केस नंबर 324/21 अंडर सेक्शन 302/34 IPC और रिव्यू सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट এটা রিমান্ড করেছেন স্যার রিমান্ড कारण আমি পঠাইছিলো কিন্তু দিয়ে নেকি নিদিয়ে কিন্তু হাতিয়াৰটো ৰিকভাৰ হৈছিলে হাতিয়াৰ দুটা ৰিকভাৰ হৈ গ'ল আৰু মানুহ তিনিটা হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল স্যার যে তিনজন ধরিছিলে কি অগ্রগতি সম্পূর্ণ জড়িত আছে নাকি এইটো কথাটো নাজানে কিন্তু উগ্ৰপন্থী এণ্টৰ লগত একোই ৰিলেশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ননমলম সুপাৰ ফান বিৰটা মুংতন ফানছিনা Why is it so hard to find sunglasses in framed display and fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Opticare, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amang the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503718. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dhinamo phir puthot bertalong wangthlo Hanjanglang so pathua klamlong kechingsi angdeng Karlitang Jamin Tibung Winter Football Tournament angdun kiti ka pathupona berta pherangke Bisnu Black Thepen kat news samlong berta nang pale Angdung kiti ka pathua long Kongting FC lapen King Chili FC atum angbongsi pathupon long Pathu Bongpen Kongting FC atum King Chili FC atum aphan gol hini pen pare pondetsi sika surikre kolapen ki hai anu e chepalong pamlo halapu King Chili FC atum tame sika surik kep lapen trophy chepalong dotlo Bangso angdung kiti ka pathua ni laki Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Momin MLA Darsing Rongham EM Jagat Singh Ingti Kasa Kongchen Bang Dr. Pankaj Terong Board Chairman Kadong Terangpi Mozadar Mukut Terang EM Barim Surjo Rang Paratom Cetang Grimrenti Kedamtang Phaikuni ni phai ingkoi pen ingkoi rasiar ni an Guwahati Rongsupi angkang RG Barwa Sports Complex Des Bhakta Tarun Ram Phukon Indoor Stadium along Assam State Karate Championship kachepate along
Keriti Karbi Anglong Association pen bang Paroisi Pachepate Dunjia Pan Toduno. Lason si Karbi Anglong pen West Karbi Anglong angkang pangrumpet pen bang Sirke Batum nong Echipalong Duno. Birta kelong atengke West Karbi Anglong pen bang Trok Bokajan pen Inut lapen Dipu pen bang Hiniatum kaprek angdeng Kachepate long nong Echipalong Dun. Lason tak taksi di purong supiang kang rong sang pria maker Sarba Monteron napen Renu bepia sepuak kibisi cokirai teron tak laso kacipati along hini anong cipalong dendong alang ni arta krikit homa parma lin pike brak popen lin pokep along si cipati dendong alang ni kata lapen kumit kacipati along branch major cipalong dendong alang ni kitu kisung pen kacari awar sai kawi pen sitame karbiang nong aparma nong me kwando ngon malong ki ning hang sita dihin kature pen mesen kacari awar sai long dute sita cokirai teron alang li metang kacibur i pen hini anong cipalong donsi metang apia po dong rap lapen karbiang nong angkang pia pha nong me kwan pilo Lason si Karbi Anglong Autonomous Council pen tame lason kapathu ke thek atma phat kirap pajir don pen kang thodun akinang so lan late ke bang jiar ni Karbi Anglong ar lo kapathu ke thek apai nang basi lan so se kapre kapathu a hien ching thodun po Pinia Birta kela pansi kang tong iglo dome thakme kurbang thu